tiimu zoona zaraara zihikire ahari St Mary's College Rushoroza aha kashozi Rushoroza kwetebekanisiza empaka ezi ezirikuza kutandika nyinkakare. Ekyanga kya Ankole kijwekirwe tiimu ezirimu St Elizabeth, Bonne Council, Male Hill, Kashaka Girls, Ntare School, Mbarara High School, Kibingo Girls, Kitagata, Engari, Ornol Islamic n'agandi. Emizaano egi erimu okubaka, volleyball, handball, volleyball y'aha mushenyi hamwe n'omupiira gw'aha mushenyi, okwirukanga hamwe n'omupiira gw'abahansi y'emyaka 16 n'14 n'endiijo neija kumara esande yoona. Twayetegwire nzokubona turaza abishibonka mu St Mary's College Rushoroza kandi amashomero agutwikine nago nka St Maria Goleti na St Teresa ngaza kwani garaza bishiki twinona gandi mashomero agatwire bishayi nka Kigezi High School Primary, Kigezi High School Secondary, Butobere Hombe High School. Abajanyi bo batsicabitu nitwe abagora basigera tujya gate turi kubashira Bonne Council tuze mu tournament eno nga tusubira okwongera ku mutindo gwe twayulisa omwaka ogwagwa twali ku nationals era mu kibinja tetwavaamu naye twafuna experience etumala. Turi champions ba Africa 3-3 Uganda national team. Twetegese nnyo okujyana eno Kabale okuzanya 3-3 basketball tournament which is eri wanene Kabale. Tiimu ezirakore kurungi nizija kurabaho kujwekera Uganda omu mpaka za East Africa ezirikuza kuba yuye omuri Rwanda. Gashakwa Arozias Byamukama.